Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, number of course ta ikhira la Kokwani Africa very and obviously nga ta ikhayilinkiwa and I was go Mr Post, as you know. Yeah, even then makuma ta update of course about Benin president. I think even was go Mr Post very such stuff like that. So mkama hleketa previously ako update ala la Kokwani Africa ikwate strong ite matter sim very dendere stuff like that. So loko swa ta very Kokwani Africa nga munhu wa byala very ivi ya byaleni very the following day ku nga ti 4 ta October album yi hume hi ti 3 ivi ya byaleni swi komba yi tsakeni hi ngopfu la this live and stuff like that. So what do you need to understand ku ya analysis guys, Kokwani Africa yi sungule ku ndla live hikuva ku tlanga risimu ra Ben Mayengani. So I tsakeni swinene kwala swi ri kahle vhele kha yi greetiwa na hi vanhu kwala mi nga mi komba those sections there. Ya na vana va tsakini ni nga mi komba some sections. Yeah, as you can see na la kha yi xotawa hi vanhu kwala ma va tsakini ku va va hi vona la byaleni. And by the way tshama yi kha yi tala ka byala in overall. Vun'wa va kha va hi teka na video loko i celebre se Kokwani Africa ni kha ta ka mungu wa mhaka very as you can see na kha hi teka video swi ti komba swilo swi ri kahle as you have seen. Risimu leri nga ta after la swi ti komba yi nga ri ka yi khomanga kahle Kokwani Africa after loko ri hi risimu leri ne I continue with I continue one bank continue okay so ri vuye ri hela ra Ben Mayengani. Ku nghena dendere swi komba swi nga ha ri comfortable ngopfu vona na xikan'we. Xibedlhani swa ha teka nkarhi hi vonela yi ve yi kumeka se yi huma la ndhawu leyi ya ha teka nkarhi ne as you can see maswo a yi huma se ya ha yimelanga na 2 minutes ya risimu swa yo famba as you can see la. yi ve yi humela handle a ku kombisa ku tirhisa reason why yi humele handle nkarhi wun'wana yi ha tsakini yi ve yi humela handle ka ndhawu leyi nga ka mi ri le kokwana I'm very 8 something.com I'm go rabeka swilo kwala ni swi very eater something stuff like that okay. You may suka la ita handle as you can see very ad.com itari okay. Yeah, bla ni Kokwani Africa jikisa kamera shulwini kaso vanhu va tsake ngopfu la Orlando hi le Orlando ngopfu va vona Kokwani Africa hosi ya ka Gaza the king na ku hava n'wanyana va tsake ngopfu mi teke na tifoto na vanhu vo tala ngopfu khensa support leyi mi nyikaka yona vaseketeri va mina lomu ni fambaka kona ni na n'wina vanani vatsongo hi kona ni swi vona kahle namuntlha n'wina mi zondaku mi vatsongo ku telela vanhu rhandaka n'wana n'wana ku xitana ni photo laniwani. I'm very proud of it guys. A hi yeneni mahlweni hi swi ndlisa sweswo hi ta hlula ni happy ngopfu a ka ha na lexi nga ta mi khunguvanyekisa. So kona it's a mixed matter hinkwani tona a yi kwatini so hi nga vula ku sweswi hi happy na
ku va se yi twa yi ri se yi domini phela hi fike hi languta na point ya loko yi nga yi ri happy na swiswo hi ku vhevhe ka Facebook yi tshama yi kha yi posta yi kha yi chinga. What can we say guys, a hi tirhiseni ratio meni nga ku yini swi nga endleki swi nga ri ku yi vaveni man. So hey, it's a complicated matter, okay loko yo clear ku ya ha beefa ka Facebook it means risimu leri ri ku hi vaviseni la a yo ku pretendeni. Yeah, that's fine, let's go. ta mi khunguvanyekisa naswona ku na vaseketeri vo tala ku no khunguvanyeka ni yisa tipoyinti ta mi hansi ni ya mahlweni mina sweswi ribyi mbilu leyiwa ku na loyi nga ta ni chavisa la hambi wo vula hinkwaswo hambi wo fonyafonya ni nge ku ti mzanyi wena ni ku lavi leti n'wana sweswi yi confirm kwani le makumu lawa wa swi tiva na wena the king hurra sengidumile guys over lomu ni nghena kona fana ni kuma mabonsara hi lero n'wana n'wana la ku xuta na mina dasa ndzini huma ni ta hale handle fana ni kuma mabonsara mo famba la na la ni kuma mabonsara hi lero ma ni rendzela na la no ku ri ni ta va ni ri safe na swi vona ende a hi lava ni zondaku rhandaku mara n'wana n'wana la ku xuta na mina futhi. So guys like support ya n'wina boxing match yi le ku teni December boxing match. It's a first ni vona Kokwani Africa yi humela handle live ta wena ti vona ti mi nga hi rin'wana yi ri byale. It's a first time yi huma la yi kha endla live yi ya handle haridze you can mi nga jaja n'wina ku mi swi vonisa ku yini kwana ni nge koti ku nghena ndinge ambilu yani hi ngo assume ku ri yi nga yi kha yi titwisa ku yini and stuff like that. Then vheke hi tlhela ka timhaka ta YouTube swa ku swa ti-updates swa ku hayi swi tshama ka swi leha hala kun'wana ti-updates ta ha ri the same as hi nga ri ku updateni ka iTunes ka ha ri swa ha famba hi line yaliya. So hala hi fike hi kuma ku na a small change ku hi risimu ra murhangaphandla after hi endle the last update na mhaka leyiwa. So loko hi fika hi ya cheka ka that chart hi fika mi kuma ku se ku na ti-changes laha ndzeni laha ni mi pfulela swo ni ta mi komba ra fast hi fika hi cheka laha hi fika hi kuma ku mi risimu ra u ta ni dlayisa se ri le ka number 18 ma vona. So hi nga vula tani ku congratulations murhangaphandla ri tirheni swinene leswi nga xiswona ma vona mhaka leyiwa. So ya ri le ka number 18 as you have seen there mnyambani ya ha ri ka number 24 and then Kokwani Mr Post sim ta le ka 28 and also Dendere le ka 30 a hi languta ti-views ta to maybe a nga hatla a chela mo phela hi okay 2K mara yi nghena yi kha yi na 95 sure yi nga nghena ni yi nga nghena hi dona ma swi wina ti nga yi na 76 Dendere na 66 it means swa ku somehow ma 2K yi nga nghena a nga swi kota ku nghenisa 3 tracks ha va le ku tirheni. So ma swa ku competition leyi xi njhani guys phela ku yi stream hala it's swi vandlela mali va yisa laha swi vandlela mali that's what you need to understand swi vandlela mali you see va le ku tirheni kahle swinene swo jaja ti-views a hi tekeni nkarhi guys ka hi tekeni nkarhi maybe huma 2 weeks ya hi kona hi nga ta hi kha hi swo swi ndlisa ku yini overall ha swona ku vanhu va le ku streameni hinkwako stuff like that. Mara hala ka Mr Post ku na leti ntwini loko se a ta ha fambelana lane letin'wana nyana but ya swi lungheni ka ha ri eli hi leswo loko ku ri amukeza mi subscribe hayi ni ta kombela mi tlika subscribe ma swilo ni swi vulaka se hala ni twa ti ri a bit balanced ya hi leswo.